India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Halor ka jingklat uwe unong India uba kerteng unavin Shekarappa Gyana Gaudar hapding ka jingale jongkari Russia bat Ukraine. Ka sorkar India kalayakran bat kinong kitin siem jongkari Russia bat Ukraine ban pentikna ba kinong India ki badang sakut ha Ukraine kin poisuk shala ka jongkari. Kinong kitin siem jongkini ki artali kiri ru kila shimkya dak ba kila khotgar ki daka MEA ban penken ria no mardor ki samla pule jongkari India syaki jaka ba khamsngan. Kinong kitin siem jongkari India badan ha Ukraine ru kila ong yaki samla pule bakin wat kat baki yo daki rel ki badang lat bakin yo mi nok ploy nanong bakif. Prime Minister jongkari India ulapha eki ministers jongkari India Hardip Puri bonpet na Hungary bat Ujjotira Ditya Sindhya unpet ha Romania bat Kiren Rijiju unpet ha Slovakia bat Vike Singh unpet ha Poland nakabenta kinong India ki bawan phai na Ukraine. Kalingsun C-17 jongkari India kanmi na Romania ha kapor saw baje mentakastap banyalam no kinong India ki basakut ha kanikathma laong Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla. Kumba saat pondot teli kiling sun jongkari India kinit shaw hakini kilai singi pansawan. Foreign Secretary ula ajingmut dekinyo hajar hanyo spak kinong India badang sakut bakinet syakit hansep ngi jongkari Ukraine bat kinmi na kino ki khaput nang tu.